Ka si me whakatārewa nā mahi, kei te kōkirihia ki te awa o te atua ki mā tātua. Hei ki ngā whakapai a te kaunihera Māori o mā tātua, me te rangatiratanga o Ngāti Rangatihi, kua tīmatake te rewa ake o te paihana dioxin ki tāpukehia ki aua whenua i ngā tau kimuri. Ko te whakahēkaha ki a te hunga noho kāinga o Matata, nā roto i enei mahi e kiri ake nei, ngā whenua o te awa a te atua, rāna te kitea o te paihana mā waiwaro i roto. A test has shown there's dangerous dioxin level in the lagoon in one place. Therefore we believe that's a fair indication that there's dioxin throughout the lagoon, and work should stop immediately. He whakahea no e tautoko hiana e Manu Pō o te kaunihera Māori o mā tātua. Kua karia rātau te paru nei, ana ka haere koe ki reira, ka rongo koe te haunga o tawa paru, ka kite koe te anu o tawa paru, te āhua o tawa paru. I ngā taurima te kau mārima ki te ono te kau mātahi, i rere tika mai ngā paru o te awa o Tarawera ki konei. I te rā wā, ka puta katoa mai te paru o te mira o Tāhemana ki Rotana, ne? Nā ia tai, tai timu, tai pari, ka uru mai anō, ne? Nō reira, kai reira e tanuku ana i raro i te wai. I wai atu mātou ke Hayden Reid o te kaunihera o Whakatāne, kai whakahaere anō mo ngā mahi e whakahaere hi ake nei ki konei. Hei tāna mo ngā whakahekua rongo hi ake nei, ka hore ke heki ko o roto. O te rā, ara i ata whai whakaarohia e te kaunihera me e-bop, ngā mahi e whakahaere hi ake nei. We know what we're talking about, we've been here all our lives. A te pito o tēnei wiki ka mōhio tia i te hua o ngā rangahau a te kaunihera tai ao. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.